қымбатты Қазақстандықтар. Жыл сайын біздің мемлекетіміз күшейіп, прогрессивті және бай бола берсін. Қазақстанның ербер азаматында туған жерінде өзін бақытты сезінуін тілеймін. Еліммен мақтан, оған жаныңды, күш қуаты салып, тату тәтті, ынтымақ, пен колесимде өмір сүр. День независимости – знаменательный праздник для каждого казахстанца. Он считается символом свободы и благополучия, могущества нашей Родины, мира, добра и процветания. Женя, где Казахстан? Люблю тебя, мой Казахстан. Желаю тебе добра. Желаю тебе мирного неба. Казахстан, Жаксе Куревас. Желаю тебе, мой родной Казахстан. Процветания, мира, богатства и всего самого наилучшего. Весь Казахстан я поздравляю, желаю мира и добра. Земля пусть наша процветает, всем хватит света и тепла. Народ живет, пускай в достатке, пусть кветнет воля, дух побед. Желаю нынче Казахстана красивых цветущих лет. Отан атам, отан экем. Осы сөзім кәте не екен? Кәте болса, неге біздер? Дейміз оны атамекен. О, Казахстан, как ты велик, люблю тебя за твой могучий лик, за степи, горы, реки и моря, за то, что ты родина моя. Мен Казахстан сует. Еліміздің көк байрағы бейбіт аспан астына желбіріп, әлемге таныла берсін. Тәуелсіздік күні құтты болсын. Байрағы желбіреген, бүгінгідей абыройлы да, айбынды, беделді де берекелі, ынтымағы мен бірлігі жарасқан еліміздің тәуелсіздігі құтты болсын. Живи веками, расцветай, великий мой казахский край, мой Казахстан, земля моя, я всей душой люблю.